अमरोमदा अहानबदा म्यांमार सिविल वार की फाइटर्स यौसलपर मणिपुर की इरांग से हेन कनखलपनी है एजेंसी रिपोर्ट तौनरखली म्यांमार हौजिक चथरीब सिविल वार सरुक यारीब फाइटर्स मफम सिजनब अफब मखल की खुलाइग लोइनना यौसलपना था तराग मपल हेलकलब मणिपुर की इरांग से हेन कनसिलपनी है इंडियन मिलिटरी स्टेट पुलिस की मकोक थोंबु ऑफिसर रिटर फोंदोरकपदा म्यांमार थोकलिब सिविल वार सिना संदोरक्तुन अतोप मफम सिंग यौसलकपना लोइनना मफम अदुर लांथेंगनरिब येकनब ग्रुप सिंग मणिपुर सुलांसिलक्तुना इरांग से हेन साक्थोरकलियोनि मणिपुर संगसिलक्लिब फाइटर सिंग असि रॉकेट लॉन्चर याउन अफब मखल की खुलाई पाइप गाक्तने हाइदि हौखिब नवेम्बर था खक्तदा थोखिब खुथोकनबदा मी कुन लेखिदि फिबम असि येंगलगा सेंटन अहेनब पैरामिलिटरी लिसिंग तरा मणिपुर थजिलखि इरांग असिदा हेन साक्थोरकपगी मथौ ताब खुलाई अमदि अतै तंगाई फदबसिंगदा सेल थादनबगिदमक्ता सेनखाई थुंखाई अमदि ड्रग ललोनबगी चांग सुबोखलखले हेदि इंडियन मिलिटरी अमदि पुलिस ऑफिसर सिंग अदुना मखातना हाई म्यांमार सिविल वार सिगी हौख्रबा मतुंगदा ममांग सहीदा मणिपुरदगी ललहौबा मैतै चाम अमसुम सही सिगी ओइना सनी अमसुम कुकी ललहौबु यंखै इंडियन सिक्योरिटी फोर्स न फाकी हाइदि मणिपुर से हानदगी प्रॉब्लम थोक्तुना लाखली मसिगी मथक्ता हौजिकना म्यांमार सु प्रॉब्लम थोलकली हाइना इंडियन आर्मी की चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी न हौखिबा अक्टोबर थार फोंदोखि हौजिक ओइरकलिबा फिबम असि येंगलगा इंडिया गवर्नमेंट सही असिगी फेब्रुआरी थादा किलोमीटर लिसिंग अमग सत्रुक सांगबा बॉर्डर असि संबल खानबा प्लान लाउथोखि इरांग असिदा यावरिबा राइवल फाइटर सिंग असि रॉकेट लॉन्चर मेसिन गन स्नाइपर की मथक्ता मपा लेबाक साब M16 M4 A1 अमसुम AK-47 सिंग अफब मखल की खुलाई सिंग सिजनरी हाइना हंदक्ति इंडियन मिलिटरी अमदि मणिपुर पुलिस ना फगलबा खुलाई सिंग की मतुंग इन लाक्थोखि हाइदि मणिपुर थोकलिब इरांग असिदा सिजनरीब अयाम खुलाई सिंग स्टेट आर्मरी दगी लाखिबदुनि मसिगी मथक्ता सही असिदा म्यांमार की पुसलकपा अफब मखल की खुलाई कया अमसु सिजनरी हौजिक ओइरिबा फिबम असि अमना मिलिटरी रूल दगी निंगतंबा तानबदुगा अमना इंटरनल कन्फ्लिक्ट नि हाइना इंग्लिश सिंगनि तराग हुमदoi तराग तरुक फावो म्यांमार इंडियन एम्बेसडर ओइरंबा गौतम मोखोपाध्याय न फोंदोरखि हाइदि अमरोमदना कापथरखि इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की लमलाई पुलिस न कोरम थनापोपीदा थनापोपी उयोग सिंगदी कुकी खुलाई पाइबिसिंग ngrang yuk pung mari ga makhairom tabada nongmoi raun khra kap thrakre nongmoi kablakpa adura thanapopi makhale kaida leiba kaisam chandra kumar koba ma gi yumda pan kheri thaudo oru thokle heba paw hek phangbaga yang popi police ki kangbu ama laktunu yingsilaba matung thijin ba khre heri amaromdana asumna report tawri zeribam ki mihat state ki law and order ki wafamni center manipur angang amasum angang ohum amasum nupi ohum pharaga hatkiba thaudo state ki law and order ki oiba wafamni haina center na phongdokre high court of manipur da tharakhiba manipur ki zeribam district sahi phadriba angang yauna angang ohum amasum nupi ohum pharaga hatkiba dugi matangda athuba matamda amasum manung mapan phauna uba mawngda thigatpigi thabak chathanabigi matangna high court of manipur da tharakhiba public interest litigation PIL amagi matangda India government ki Ministry of Home Affairs na hai masigi wafam asidi maintenance of law and order gidi masigi state government ki khutta leibani mi pharaga hatkiba thaudo ki matangna Ministry of Home Affairs na khanganduna mi pharaga hatkiba gi thaudo asigi matangda Federal Investigation Agency ama oiriba National Investigation Agency NIA na thigatpagi thabuk sa tharabasu thaudo asi state ki khutta leiba law and order gi wafam ni haina center na phongdokhibani Oripok area की तोान बलुप सिंगना पुनसिलग सीएम किबा ओरिपोक अपुन बलुप कौबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमना थारखिबा PIL अमगा मरी लेना थासिग अहान बसरुक्ता हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर सेंटर ना फोंदोखिबनी हौखिबा नवेम्बर 13 थोखिबा थारखिबा PIL अदुना थाउदो ओसी की अकुपसिंग खंगनना बमसुम थाउदो अदुर सेनबसिंग फाबगा लोइनन अथुबा मतमदा मनुंग मपान फाउन उबंगंबा मवोंगदा थिजिनबगी थबक सथनबगी मरी लेना कोर्ट वकलखि स्टेट की लॉ इन्फोर्सिंग मिशनरी नतना इंडिया की गवर्नमेंट की मिशनरी सिंगना फेल ओइबदगी थोखिबा थाउदो ओइबना पिटिशनर सिंगना मनिंग तमना इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी नत्रगना कमीशन अमा लिंखतुना थाउदो अदुगी मतंगना थिगनबा वाफम थमलकपगा लोइनना लेखिद्रबा मियोइसिंग की इमुंगसिंगदा कंपेसिंग की सनपम पिबिनबा वाफम से थमलखि केस असिगा मरी लेना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न कोर्ट अंडर सेक्रेटरी अमगी खुथांगदा लनखलखिबा काउंटर एफिडेविट लेखिद्रबा मियोइसिंग इमुंग एस ग्रेसे ओइना अमममगी लुपा लाख 10 पिखरे
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯣꯞ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯪꯂꯥ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫ ꯁꯤꯑꯦꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯗ ꯀꯃꯥꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯤꯟꯅꯧ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅ ꯋꯥꯊꯣꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯕꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁ, ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠ, ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ, ꯖꯧ, ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯟꯗꯥꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯆꯍꯤ 2 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯗ ꯀꯃꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯤꯑꯦꯝꯗꯒꯤ ꯍꯣꯝꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤꯑꯦꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯗ ꯀꯃꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟꯍꯟꯗꯨꯅ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯤꯕꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯦꯡꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯕꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯒ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯔꯒ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯈꯨꯖꯣꯛ ꯑꯃꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯇꯩ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟड ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯦꯁ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯈꯨꯖꯣꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯟꯗꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯗꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯋꯥꯔ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯉꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ꯫ ꯂꯥꯟꯗꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯈꯪꯂꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ꯫ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯄ ꯋꯥꯊꯣꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯃꯟꯕ ꯊꯣꯛꯂꯣꯏ꯫ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯦꯁ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯧꯒꯤ ꯂꯧꯍꯧꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯥꯎꯊ ꯏꯁꯀꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ, ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯔꯒ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯣꯟꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯂꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯆꯪ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯦꯞꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯆꯍꯤ ꯆꯥ ꯀꯌꯥ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 1994 ꯅꯝꯂꯛ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯣꯡꯒꯣꯂꯣꯏꯗ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯆꯥꯗꯥ ꯅꯧꯗꯥꯅꯤ꯫ ꯁꯛꯆꯨ, ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯌꯨꯊꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯗ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯍꯧꯒꯠ ꯀꯥꯡꯈꯠꯄ ꯉꯝꯍꯟꯗꯅ ꯅꯝꯊꯗꯨꯅ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠ ꯀꯥꯡꯈꯠꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯅꯝꯊꯅꯕ ꯁꯔꯧ ꯂꯥꯡ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯂꯥꯟꯗꯥꯗꯨꯅ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯍꯤꯡꯁꯥ ꯌꯩꯇꯝꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯪꯐꯝ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯅꯨꯡ ꯂꯦꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ಚꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯒꯦ? ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯈꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤꯑꯦꯝꯗꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯗ ꯀꯃꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯪꯂꯥ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯂꯧꯅꯕ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯐꯜ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ꯫ JSC
कुमजा इंग लिसिंग अनिगा कुनगा मथुर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिस असिस्टेंट लौनबा पांगथोकिबा रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अदुगी फल सलिबा थासगी मनुंगदा हाइदोकपियु हाइना जेएसी ऑफ ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2021 एजुकेशन डिपार्टमेंट की कन्वेनर लोकेश्वर लाइस्रम नाइख्रे ngasi manipur press cup ta pangthokpa pawgi mifam amada wafam asi phongdokladuna mahakna makhatana hai recruitment examination asi kumja english ani ga kunga mathoida pangthokibani adubo laibak thibudi recruitment adugi phal ngasi pawba haidoktuna lairi matam sangna phal haidoktuna lakpa sigi matangda mari lenaba minister amasum department gi makok thongbu official kya thengthang kya ra unaduna wari sanaki balekre examination gi phal asi sahi ngasi pawba haidoktuna leibasina sahi henba candidate kya yorokli examination thaki candidate sing adugi manungda relief camp na leiba kya amasu yauri maram aduna mari leinaba singna hiramasida akhanaba miyeng sangduna saliba tha si loidringai re examination asi gi phal haidokpiu maduna trabadi democratic oiba khongjang kya sanction na ba sem sare hainasu magna makhata na phongdoki atoba pawmana home minister amit shah pham thadokadabani cpi Sathariba Parliament ki nikthami phamanungda December 19 Union Home Minister Amit Shah na Rajya Sabha lebak miyamna Father of Constitution haina khangnariba Dr. B.R. Ambedkar bu karem kathaina bamadi aton phurupni yauna phurup sing yauna leba sigi citizen punamaki pungning sonthan ba wapam phongdokibadu CPI ge National Secretary na yamna hakchina lobuga loinen akan mamonu yaningda ba phongdoi Maki waruladu lebak miyam da lali haizana bamasum athubuda pham thadonaba CPI na dabi tawri haina CPI MSC gi office secretary na thadorakwa sirol man hairi sirol asina hai English ngamaga samapan ga nifu ga tarik ki August taraga mangada ningkha tamlaba India gi ahanba constitution semlaba drafting committee sembada BR Ambedkar na chairman oki Dalit imung amadigi hauraknabasu ningkha tamnaba laiba asida lairiba law lining laisona masum saksa fizet manadaba state singi masing yamlaba phurup singna manaba hak phanganaba asan ma miyengda satnariba constitution asi mahakna mapung oiba thaudang lauduna semkibadu satna handanaba RSS haina khangnariba hindu singi amata ngairaba organization asina ayobi thakta singnakhibani hairensu pawsda makhata na phongdorakli amaramdana Manipur gi damak lupa lak sani ga humfuga mathoiga point humdraga mathoi kaithokle lamlaki sa usek singi akoi bigi phipam hena fogana ba integrated development of wildlife habitat scheme gi makhara kumja english singani ga kunga mari kunga manga gi oina Manipur gi damak lupa lak sani ga humfuga mathoiga point humdraga mathoi kaitharakli wafam asi environment forest and climate change gi union minister of states Kriti Bardhan Satakhiba Raj Sabha ki mifamda thamkhibani Union Minister of State Kriti Bardhan Raj Sabha da thamkhiba wafam aduda hai Center sponsored toba umbrella scheme ama oiriba integrated development of wildlife habitat ki makhada ministry na state amasum union territory kudimakta sel gi tengbang piduna lakli piriba senfam asi maru oina wildlife habitat ki phibam hena fagana ba project tiger and elephants wildlife habitat ngak sen mamadi miyoiba masum lamlaki sa usek singi marakta ayat apan thoktana ba manage tawani integrated development of wildlife habitat scheme gi makhada kumja english ngani ga kunga mari kunga manga gi oina tha sigi taraga matoi forward Manipur gi dama lupa lak sani ga humfu ga matoi ga point humfu ga matoi gi senpam kai takre masiga iroina na project tiger and elephant gi dama lupa lak taraga mari ga point humfu ga ni thogi senpam kumja kunga mari kunga manga gi oina kai takhiba lairi haina Union Minister of State Kriti Bardhan Raj Sabha thamki Makasa tharak poina to papawmana Arakan Army na junta gi Rakhine State leiba Western Command Headquarter loksingkre junta gi yamlaba lanmi sing surrender tokre Arakan Army na Rakhine State ki en town da leiba Western Command Headquarter capture tokre haina media report ki warol matung in phongdokli Haukiba tha anirom sumna Arakan Army ni attack sa tharaba matungda Western Command gi headquarters adu capture tawbang ngibani masida junta gi deputy Rakhine Command oiriba Brigadier Generals Thang Tunamadi Chief of Staff Brigadier Generals Kayau Than and detain tawkre junta na air strike tawgi thong sing makhata na sa thari loinana regime gi lalmi sing the base adu dagi nan thok tuna se na bonari junta gi warplane sing na area adu lepa leitana bom thadara kodigi aikoi gi fighter sing na sien kraba junta gi lanmi sing adu fana na batana khiaina khain tukhana phongdorakli
Junta gi Rakhine leiba stronghold asi Taragamari military command gi ani subada leiba rebels singi makuta takhraba stronghold oidi masigi mamangda Brotherhood Alliance na August thagi angan musarukta awang thangba sangi capital Lasio da leiba North Eastern Command khudum chansin mangam khrabani and town da leiba junta gi command headquarter asi lauksin kibasina marak nakpada leiba Magawe region da su makhata na attack asa tharakpa yana lagi Marasida junta gi masing yamlaba lanmi singna makoi makoi gi imung manung singa loinana Arakan army da surrender tawba hore Arakan army gi video da uthokhiba sakta mamada masing yamlaba junta gi lanmi singna asoba firal paidana surrender tawre masida drone gi video amada headquarters ajuda mai sakpa amadi ama ata thokliba sakta maduli Sawal sunumita Arakan army na thadorakiba video amada masing yamlaba junta gi lanmi sing evacuate tawbigi sakta madulki matamadura junta na air strike lepa leitana satharaki haukiba sahi November thadagi hauraga Rakhine state Arakan army na attack satharap hauraki masida makoin state asida leiriba taung taragatera ki manungda taragani thoi lauksin ngamki haujiksu kha thangba Rakhine state ki gawa taung na khutthokna bi thaudok sathari mara sida Sin rebels singa offensive sa tharakibagi thaudok ta junta gi lanmi kya surrender tawkhre junta gi lanmi amadi police samaga humfugani palom henbadi sin brotherhood ta sangjakhre English singani ga kunga mathoi ta junta na ku sa thakraba matung tarakpada ethnic resistance group taruki alliance ama semlaga November 8 da operation sa taborki matamadudagi makoina masing yamlaba base amadi position kya khudum sanna ngamkhre sin brotherhood force asina Mindat police station amadi infantry battalion sanigo hundraga mari headquarters attack sataki be attack adu military amadi police ki troops samaga kungo humdoidi sin brotherhood alliance da makoi gi imung manungi miyoi singa roinana surrender torakre hadi masigi mamangda Phalam township the police officer nifuga manga di surrender torakibagi thawdo lekre sin brotherhood alliance asina Phalam Police Station Department of Construction Department of General Administration amadi Hospital Hilna Singba Singh Khudum Chansingre haini pausna makhatana phongdorakli adu tendana sumna meyamna thamjaram ge duga hauji koina ti meyam paus su matanga solution jarage masu meyam puna nova update ngamina sena channel sugi mekedi ki meyang phamda makhatana thamjari meyam puna nova update ngamina se